Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura. Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura. Ayo remo remere mawe nanye nemera bamwizimurize gahico nimwije tuganire. Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura. Yakije horo horo jagani. Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura. Aya mumpaka tebe nduhuke mbagambire birunje binareta bamutamba co nimwije tuhanure. Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura. Ronaldo mwana wanyu neija nimwe bare bambo kunyorora mukankuza. Haiwe yacakase to muri bushwere bantu ba Ruhango kweno wite yinkuzarwa rwa Paradise Trick. Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura. Ronaldo amutuhire no wanyu co hurira mawe mumuhereza karura betabaza yamwiza. Tayinitima mubante kuri kwija kwakira. Ronaldo amutuhira kuwera mumuhereza karura. Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura. Akashomera bushwere purayimare yimwe barungi siniya yaka no muri mwizi haya yarumba bugamba. Yebare yagenda mpora mpora bambi yaza university kushomera byentunguka katungure cyanga mwana wanyu murechabe kansara bamutamba wentebe ya katano muri mwizi sub county abajwekere na. Yebare mawe tuire we mawe aba mwizi mwine chanso kutungo mwebembezi kogu ine byakozire mutagaya yimwe barunje byabinire nibyo binji tumushakike nabasa. Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura. Abishomero ni mukijurira na munonga bamwiza begise kompyuta yabegesa no kwekorera. Mwana nibakorese abino burema muri mwizi yimwe barungi mumuhereza karuru abatwarire shonga zanyu. Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura. Akareta nkore media TV nzanira marungi gamawe tushakira makuru marungi. Bamwe mumenyeto yamwize kabahe mirimo nibashashurwa mumushakike nabasa. Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura. Ayamira bine biconco byo kweshongoro muri mwizi na rwambara mumushakike mumuhereza karuru. Wamuhobwa kansara bambi gwentebe ya katano naza kukora namani mwizi yite tunguke. Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura. Yatumutume yija yatumutume yija yatumutuma rya barunja tungure mwizi yitu. Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura. Ushwere parishina bakunda we eri muchaka seta kisirira na kabingo. Yatumutuma rya barunja tungure mwizi yitu. Wento joruzo na kitaba buhunje na kachiri. Yatumutuma rya barunja tungure mwizi yitu. Wento joruzo na kitaba buhunje kachiri mbakunda. Yatumutuma rya barunja tungure mwizi yitu. Karuhira na chikunde ya kanane ya kashate ya kabiri neyo kubanza abantu banje nimbakunda. Yatumutuma rya barunja tungure mwizi yitu. Abantu baconyo na nyungu Ruhanga simwe bamutamba mutuhire nabasa. Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura. Nyaryamiyonga parisho witu tumutendereze Ruhanga erimo ryamiyonga seru bantu mwe mumpaka ruru. Yatumutuma rya barunja tungure mwizi yitu.
cyeyare kinone yo kubanza ne ya kabiri nimba kuna kirangirerwe Nyagacato ko mushesha nibumba ndabenda mu mpereza karungu amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura Kigaga parishi buhoro je bambe nimba kunda mu mpereza karungu Kabatanaje yo kubanza ya kabiri na Rubagano hariyo Come yo kubanze ya kabiri hamwe na Kimuta abayihombya yo kubanze ya kabiri nimba kunda Kigaga Centro bambe nija muntu mengo mwana wanjye mutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura Karabo parishi tukwata nise mu mpereza karure rima kashasha seru marembo Karabo seru na mucucu Catoko na Nyamabare Gashojo yo kubanza barunji ne ya kabiri nimba shaba mu mpereza karure Yatuma rya barunji atungure mwizita Isaac Nzamimwe barunji nimba kunda kanje ndetse